Yesu nashimwe bene data. Yesu nashimwe inshuti z'umusaraba. Yesu nashimwe mwebwe muri mu rugendo rwo kuja mu ijuru. Ndabaramukije mwese. Ngewe ndahanganje kubaburira. Nje kuburira umuntu wese yitwa ngo n'umukristo. Nje kuburira umuntu wese yitwa ngo n'umukristo yakiriye Kristo. Umuntu wese avuga ngo ari mwaraja mu ijuru, ngenje kukuburira. Gusa ndakubwire, nimba ufite amatwi yumva, ukwiye kumva kandi ukumvira, kugira ngo ejo ntuze uvuge ngo ntiwumvishije, kugira ngo ejo ntuze uvuge uti Mana ibi ntabyo narinzi. Yamara nje kukuburira, ubumva niyumve, udashaka kumva nawe azakumvira hari yamaze kugerayo mu muriro. Abakristo muri ko murifata nabi, abakristo muri ko murifata uko mwishakiye, mugira ngo ijuru ni rya so wanyu, mugira ngo ijuru ni rya nyoko wanyu, mugira ngo ijuru ni rya mujomba wanyu, ni rya bahungu banyu. Reka da, ijuru ni ryanye n'ijuru, kandi uwizinjira mw'ubwo bwami azaba yakoze iby'Imana ikeneye. Muri ko murifata uko mwishakiye, muri ko muriyandagaza, muri ko muriyandarika, mukavuga muti ngibi nta kibazo. Yamara ndakubwiza ukuri mwene data, ndakubwiza ukuri, nimba udashaka guhindukira ngo uhindukire Kristo, ndakubwiza ukuri uzarimbuka. Uyu munsi turasoma ijambo ry'Imana, ni ijambo riri mu Balewi igice 19 ku murongo wa 26. Mu Balewi, umuntu wese afite Bibiliya nasome mu Balewi igice 19 ku murongo wa 26. Dusengera ijambo ry'Imana. Uwera Mana Nyiringabo, ndi imbere yawe Yesu, nje kuburira ubwoko bwawe. Ndakwinginze Mwami w'abami, umanuke mu mitima y'abantu. Ndakwinginze Kristo Yesu, Mwami Yesu, uzubohora abantu bawe. Bagenda n'ibiziriko, bagenda n'ibiziriko Mana, baririmba n'ibiziriko. Oh, aho bagenda hose bagenda babosha. Data wa twese, ndakwinginze umwuka wawe yaraze, maze nasame nawe avuge, abwira abantu bawe, abwira ubwoko bwawe. Uri Uwiteka, icyo nanze n'imyuka mibi ndayibahesheje mu izina rya Yesu Kristo Umunyanazareti. Ndakwinginze Data wa twese uri mu ijuru, umuriro uve mu ijuru ugote hano hantu mu izina rya Yesu Kristo Umunyanazareti. Ndasenga bagiye kumva ijambo ryawe, ndakwinginze Mwami Yesu, umwuka wawe wera, maze Mwami hamanuka bajemo, maze abigishe byinshi. Uri Uwiteka Data, ndirukanye imyuka mibi yatuma batakumvira. Habwa icyubahiro Mwami w'abami, habwa icyubahiro kubera uri Imana. Haleluya. Ha Yesu Kristo, ndagushima Mwami, ndagushima. Ndakwinginze ugire neza abantu bawe, ugire neza abantu bawe. Ndasenge ino jambo Data, ndakwinginze Data wa twese. Haleluya. Urishire mu muriro kugira ngo aho rizashika hose Mwami rifasha abantu. Urakoze Mwami w'abami, sabye nizeye kubyumvishije, ni mu izina ryawe Yesu Kristo Umunyanazareti. Amen, amen. Dusome ijambo ry'Imana. Ariko ndikunda bwira umuntu wese yaba afite amatwi, mwene data ukaba ufite amatwi, ukwiye kumva kandi ukanumvira, kubera ko abantu bose batumvira bazarimbuka. Nge ntabwo naje gufyinata nawe, nge ntabwo naje kukubembereza, naje kukubwiza ukuri. Niwa byanga ibyo ni ibyawe, gusa ngewe nzaba nkoze iby'Imana ikeneye ko ndakonkora. Haleluya. Ninaburira umunyabyaha, ninaburiye umunyabyango akanga kuva mu nzira ziwe mbi, namuburiye, amaraso yawe ntago azanjako, kubera ko nge nzaba nakoze iby'Imana ishaka. Rero wowe niwaguma wica amatwi yawe ukayica, ntago bizambagwako, kuko ngewe ndiko ndakora akazi Imana yantoranije ko nkora.
nge ntabwo naje ngaho gufyinata, ntabwo naje ngaho gufyinatisha mwene data, kubera ko mu muriro ntabwo hafyinata. Mu muriro ntihareba ngo uri umukobwa mwiza, mu muriro ntihareba ngo uri umusore mwiza, ngo uri umugabo mwiza, ngo uri umumama mwiza. Reka data, mu muriro ntihareba ngo uracari muto. Reka kandi nakubwire, mu muriro ntabwo hajya rushwa, ntibibaho. Niwanga kumva umuriro urakurindiriye, umuriro urakurindiriye. Icyo nakubwira cyo ni ukurugutura ayo matwi yawe, ukurugutura ayo matwi yawe, ukora ibyo Imana imira gushakaho. Dusome ijambo ry'Imana, Abalewi, nsubiremo Abalewi igice 19 ku murongo wa 26 havuga ngo ntimuze mugire ikintu murya kikirimwe amaraso yacu, ntimuze mutere amabara canke ngo mufumuze. Aho ngaho niho nari nkeneye ngo ntimuze mutere amabara ngo cyangwa se mupfumuze. Gutera amabara murabyumva, gutera amabara murabisobanukiwe. Abantu muri ko muratera za kanta, mugasanga umuntu afite imvi yarunze mu kanta, ikanta n'amabara muri ko murishira mu mutwe. Iyo minwa musige byose n'amabara, ayo mapude mwishira byose n'amabara, izo nzara musige byose n'amabara. Yamara ntihaze hagira umuntu atera amabara cyangwa se apfumuze. Gupfumuza murazi ico bisigura, gupfumuza murazi ibyo bisigura. Ubu buri muntu asigaye yambara yarapfumuje gutwi, yapfumuje izuru, hana agapfumuza no kuntuzenye agapfumuza. Ku mukondo ugasanga agendana amaherena, abandi ugasanga barakataguye ingohe. Uwo muntu akavuga ngo arimwe araja mu bwami bw'Imana. Ndeka ndakubwire, buriya Imana yakubaza inyama aho wayishize uwo yerekana. Ntimuze mupfumuze, ntimuze mwitera amabara. Ariko mwebwe muri ko muritera amabara, mukamera nk'ikivuruvu, mukavuga ngo muri ko muraja mu ijuru. Iryo n'ijuru ryahe uzajayo mwene data, warihinduye, warigize nabi. Ndavuga ukuri ngende, uwanga ukuri nawe n'akazi kiwe. Ndakuburira ngende, reka nakubwire, muntu wizi ko witoboje ayo matwi, ukavuga ngo urakijijwe, ukaguma wambara ayo maherena, ukavuga ngo urimo uraja mu ijuru, umenya ko ijuru utazarijamwo, kubera ko ijambo rirakubuza gupfumuza. Ariko mwebwe muri ko murapfumuza, ugasanga wambaye amaherena, ukija mu rushengero, guceza ntiwareba, ngo urimo uraririmbira Imana, ngo ufite akajwi keza ko kuririmbira Imana. Ariko Imana yakureba ikakubona uri kindi kintu mu buryo bw'umwuka, ikakubona uri kindi kintu, usa n'ikindi kintu. Mwene data, hako woburije ukubera ayo maherena, wabiretse. Iyo mitwe yanyu mwujujeho amarangi bita ngo ni kanta, abakristo bisiga za kanta ngo ntaco bitwaye. Reka ndakubwire, nje kukubwira kirangarirangi. Hari irangi ry'ubururu, hari irangi ry'umukara, hari irangi ry'umuhondo, hari irangi ritukura, hari n'ayandi marangi. Mwene data, usanga abantu bishize kamarangi y'ubururu, usanga abantu bishize ayandi marangi y'umuhondo, ugasanga bize kamarangi atandukanye. Nawe mu Kristo ukagenda gucagura muri ya marangi, ukabona irangi ry'umukara kubera ko risa n'umushatsi wawe, akaba ari dushirako uyikuye muri ya marangi, mukavuga muti ngo nta kibazo, yamara ntumenye ko ari irangi. Iryo ni irangi mwamwishizeko, iryo ni irangi mwamwishizeko, ubwo bwita ubwibone. Iyi Imana ikirakubona, ikubona mu bwibone. Iyi Imana ikirareba uri kuravuga ubutumwa wisize amarangi, ikubona mu bwibone. Iyo Imana ikirakubona witoboje amatwi wambaye amaherena, ikubona mu bwibone. Abibone bose n'inkozi z'ibibi, abo bose bazarimbuka. Nje kukuburira ngo mwene data nutakura ayo maherena, ngureke izo kanta wisiga, ngureke ayo produit, ngureke ibyo bintu byose mapudre. Ndakubwiza ukuri, ijuru ntufite.
ijuru ntufite. Shaka kuvuga ubutumwa abantu bafashwe izo n'impano Imana yaguhaye. Shaka kuririmba abantu mbese bafashwe izo n'impano Imana yaguhaye. Ariko ibyo ngibyo ntabwo ibyo bizagutwara mu ijuru mwene data. Uko kuvuga ubutumwa abantu bagafashwa ntabwo ari byo bizagutwara mu ijuru. Mwene data nukumbura ukora ibyo Imana iragushakaho. Kura ayo maherena wambaye nimba ushaka kuja mu ijuru. Iyo kanta wishira ku mutwe nuyireke nimba ushaka kuja mu ijuru. Nimba ko kuri umugenzi uri muraja mu ijuru. Nukumbura use nkuko Imana ikeneye. Ureke ubwo bwibane bwawe. Izo nzara zanyu ukuntu mwazigize. Mwafashe ibigirwamana murundako. Mufata ibyara bitari byanyu murundako. Mufata amarangi muzusukako. Umuntu ukuntu mwigize. Imishatsi ukuntu mwigize. Mwambara ibintu z'iperike. Mwambara imishatsi itari yanyu. Aho ngaho muriko muraja mu ijuru. Ibyo bigirwamana mukabyishirako maze mukanabijana no mu rushengero. Mukavuga muti murakijijwe. Yamara uko musa nk'abisi wuzuye k'ibigirwamana. Abandi n'abakambara ibishenete mu nda. Ukazasanga umukobwa cyangwa umugore yambaye ibishenete mu nda ariko arabitambukana akagenda no kubiririmbana. Ngo uri kurashaka ubwiza. Reka nakubwire ubwo bwiza buzakurimbura. Icyo nakubwira cyo nukumbura uhindukire, nukumbure wihane. Kumbura wihane. Nimba udashaka kwihana uzarimbuka mwene data. Nimba udashaka kwihana ngo ukore ibyo Imana ishaka uzarimbuka. Reka nsubire mwino jambo. Ntimuze mugire ikintu murya kikirimwo amaraso yacu. Ntimuze mugire ikintu murya kikirimwo amaraso yacu. Ariko mwebwe muragenda kuzana amaraso mu isoko mukagenda mukayateka. Cyangwa se bagenda bakaja kuzana amaraso batetse akaba. Reka ndababwire bene data, yamara niba mudashaka gukora ibyo Imana ikeneye ndabwiza ukuri muzarimbuka. Uzasanga umukobwa yishaka ipudre y'umweru ngo nta kibazo. Reka ndakubwire mwene data uko nukwiyorohereza. Uri muri yorohereza iyo pudre uri kurisiga Imana ntabwo yemera. Ugasanga umugore yisize yitukura. Reka ndakubwire uri kurigira copy ntabwo uri original. Iyo ufata ikiyo wirebe wisize ibyo bintu. Uca ufata n'ikiyo wirebe utisize ukuntu ucumera. Ifoto y'umuntu yisize acamira ukundi kuntu ucumengo n'uwundi muntu kabisa. Reka ndakubwire mwene data uvuga kuri muraja mu ijuru ukwiye gukora ibyo Imana irimo iragushakaho. Nta muntu n'umwe azinjira mu bwami bw'Imana atakwije ibyangombwa. Nawe nta muntu azinjira mu bwami bw'Imana adakwije ibyangombwa. Nimba uzi ko ibyangombwa bidakwiye ntabwo uzigera winjira mu bwami bw'Imana. Gusa njye kuburira abantu zenye abakristo bavuga ngo barimo baraja mu ijuru ariko ugasanga utumini batwishizeko. Ugasanga udupataro ngo utwo bantu batsemwo. Ugasanga ibisheni ngibyo bashizemwo ngo niterambere. Yesu Kristo ntajana niterambere. Reka ndakubwire Yesu Kristo ntagahindurwa nibihe. Wewe ari kuri kurahindurwa nibihe. Reka ndakubwire abantu bose arimo barahindurwa nibihe nta juru bafite. Yesu Kristo uko yarari kera n'ubu niko ari nahinduka mwene data. Wewe wiyemeje kuja mu ijuru ukiyemeza kwakira Yesu Kristo mwami n'umukiza wawe ukwiye kumera nk'uko ashaka. Ureke gufata inzu y'Imana mureke kuyishirako ibintu bibi. Reka ndakubwire ukwiye kwihana mwene data. Mukobwa uri muranyumviriza nimba udashaka gukureka iyo kanta uri muri isiga umuri urakurindiriye. Wewe wa mugore uri muranyumviriza nimba mudashaka kureka izo za produit. Nimba mudashaka kureka ubwo bumini mwambara. Nimba mudashaka kureka ubwo bubana mwishiramwo ngo mwambare mwikwize nk'abakristo. Ndabwiza
ndababwiza ukuri ijuru riri kure yanyu nimwihane ngenje gusemerera mbwira umuntu uwo ari we wese avuga ko arimwe araja mu ijuru nje gusemerera kugira ngo nakubwire ngo wewe uzi ko wihinduye ndakubwije ukuri ijuru riri kure yawe nta juru uzajamwo Imana ishaka ko ndaburira yamara uri n'ugutwi niyumve ibyo umwuka abwira ishengero mwana data Imana ntikwanga iyo izanye imburi ibishaka kuhinduka kubera ko imbere n'Imana ihazi uko uzamera imbere yawe n'Imana ibizi wewe Imana ishaka hindukira Kristo ibyo uri murishiramwo ibyo uri kuriyambika ubireke umenye ko wakiriye Yesu Kristo umwami n'umukiza wawe umuntu wese arimo arakora iby'Imana yanka umuntu wese arimo arakora iby'Imana iri mwiranka uwo ngo wazarimbuka ngenje kukuburira uwumva rumva udashaka kumva nawe areke ndasemerera muri mwebwe hari abo Imana ishaka kurokora ndakubwiza ukuri ijambo irabitubwiye mwene data ijambo irabivuze hano gusa uri n'ugutwa akwiye kumva ngo ntimuze mugire ikintu mujya kikirimwe amaraso yacu ntimuze mutere amabara canke ngo mupfumuze iri ni ijambo ry'Imana ayo mabara yukavuga nibyo bintu muriko murishirako we ugasanga umukecuru unashaka kwemera imvi reka nakubwire kuri kuranka imvi se wafashe iyo myaka yawe ukayigabanya nayo nyene ese mu maso yawe kuri umukecuru wafashe mbese ubwo bukecuru bukuboneka ukabwikuraho kubera ko wanga uri kuranga iki uri muranga mbese gusaza ugafata kandi ukarunda mu mutwe ufite imvi zuzuye umutwe ariko nushaka ngo bazibone ngo ntabwo uri kurazishaka reka ndakubwire umuntu wese arimo arakora iby'Imana idakeneye umuriro urakurindiriye icyo ndakubwira cyo wa mumama wewe uri kurakura ukaba uri kuranga imvi ndakubwiza ukuri iyo kantu uri murashiramo gushaka kuba ngo ukiri muto mawe yo muriko murifuza ibyo mutazapfa mubonye muriko murifuza kuba batoya kandi bitazashoboka umuntu w'umuhinga ashaka kwigira muto azafate no maso yiwe ahagire muto n'imyaka yiwe ayikureho nze ndebe ko bishoboka reka ndakubwire niba udashaka kwihana Imana izakurimbura muriko murasuzugura Imana muriko murakora iby'Imana yanga mukanywa gaca muvuga ngo murakunda Imana wayikunda ukigira uko uvuga ko ukunda Imana wayikunda ukigira uko manga mukiriza ngo muri mu mwuka wa wa mukecuru we udashaka kwemera kushaje imvi ugashira mwazizo kanta ijambo ry'Imana riko iravuga ntihazagira umuntu yitera amabara ariko mwebwe muriko muritera amabara ntihazagira abantu bipfumuza iyo ariko mbwa muri ipfumuza ugasanga ufite amahereni iyo hose ngo muriko murarimba runo rubiri urunguru ejo ruzagenda kujoga mwinyo nta muntu n'umwe azigamenya ko yari wewe yo uri kurihora ubusa icyo nakubwira cyo ukwiye kwihana ukagarukira Kristo ukemera ko izo mvi Imana izikunda ukemera ko Imana ziguhaye bikeneye ko zikubaho kandi n'imyaka yawe ufite birakwemera kugira imvi rero ibyo byo kuvuga ngo uri kuranga imvi sinzi uzashira iyo myaka yawe ndakubwire umuntu wese ayikaranga uko Imana yamuremye uko Imana yamugize uwo muntu azarimbuka ngewe nje kwabwira message y'umuntu wari we wese umuntu wese avuga ngo ari mwaraja mu ijuru akwiye gukora iby'Imana ikeneye tugiye gusenga Imana buri muntu afite amatwi niyumve uti afite nawe nakazi kiwe nzi ko buri muntu afite amatwi nimba udashaka kumvira uzakumvira igeziyo
mu muriro utajya kuza wiyamamura ntawugukuramo, reka da. Nyoko wawe ntazaza kugukura mu uwo muriro. Ufite amatwi wirirwa wumva ubutumwa bwiza, ariko sha umutima warawukomantaje. Umuzimana gukuye kamaboko bikagufata bikakunigura bikakwica, ukamara kugera ikuzimu. Niho uzamenya ko kumba Imana itafye nata. Umuriro urahari, uraga kandi wateganyirijwe abatumva. Dusenge. Gusuburi nuko twakwiye kumvira. Data nyina amahoro, ndagushima ko aya magambo ndakwinginze Uwiteka ugende uyaherekeze, ni mu izina ryawe Yesu Kristo, amen.